وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda uhonda mwe Komor makatika ondo na sawanji tamkeinu ano wajundobo nze mwe Komor walio harmwe mabehewa ya kizihiro nano walio harmaze prison bali na bali rangu honda ni hata bonze wakomoriho jimlifu wananyasi walio harmashesu wa shamaure mahusus ngaritanganyao hasonti pia rombedua mnyezi mgu yarijan ile zakheri henulo harmatabu mnyezi mgu ayokowe o walua wade mgu ya wabe unono o wafungwa harmazela joli hanzia mahusus zitoza kihaki mnyezi mgu ya wafungue wandu walio harmashesu wa shamaure makatiani kaungo harmotabifu wa maesha madziro nano wafarikiana ne dunia riombe mnyezi mgu ikenga o harumwa ya jannatil firdausil a'la walua wade no watabiha o mnyezi mgu arijane hasonsi pia rikenkonyo nzima rihime haubadzima risaindio wananyasi watambihao wanama watukufu wa Komor na mniruhusu ni msalimu ni hezento za Kiislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hekika waida kwezi nyika mdoni wanane haba nsumbili za dungano shatitsa wande jeibano sikwa leo yinu ilirijeri nanuzane mbabi rijuzanezi jirio haukaya zenongozi jirobo nsijungi zozinji haku uhelikao ekare do anzaru do espase wakati garjonjari do zidi waza nabo gebidio zidoambwa wakati za haja shahanda ninga mjotsa swama haukaya sihomonji yambabit katika zoka mjonjaba nusa sita midi ya shfaransa shatrenge mba wakati yabonga msa swama ho wakati kaondo na renga hautsahanji barnamajishe ninjeba harmaze madeka odo zanibali yabanu sina udoneze mada leo shanga mjojwa zinji haukaanga joka uoze mbabi leo riatake ndongwe kao kawaida ya hatu sikardo zambabanu izo dossier kao zo trete wani nusiana nyasi sharitsa wa riwenge batwe barnama jinurandiso ibua haukaya wa Komori watambio haku na gabo zinji bwa Komori zijirio ikao mbesenga bo zibandazi wawa ungabo wandu watsohunda za information wa zamba ebengero no kakeri vairisihe norido ambaze nongozini shakabli ya rahane jaone samba nongo tsoka yonsi ngamjotendeni onese mesaji kao tsibitiba nujana ya husiana no mjiwa hatu wa Marseille homtsanganyi hoa hawe kaongo siku leo yinu rangunda bosashenda wanusu waima hunga mtendeni tsaheze swa mahaza hangu hosoni mazuki wangu Hashim Mohamed ikao wakomori kabatutsu mjuwa nsina bezoni mdetaya tahale ikao inde dhamana raisi wa diaspora Marseille gasina mahami njia dungana no mji wa Marseille holihondele kungumano la hoa Komori wa Marseille manadamu ikao yeujimu ye haku harumazemba na za husiana niyonsi benge yemru wa siasa janibu fulani shaho binadamu wa hiyonsi yeufanya distinction yeukaya weni wakatoa Komori walo na bezwe nae na sihu mwana sonsi pia handisa harumwe machama kitama dunia to arabu yanu habu wa machama mahu Marseille yabo onjingwa mjuwao yabondo bahanu yaka handisa zengao zahe hajahanji ya harumwa binadamu wa huwa Komor haubelili ya wanaanya harumwe masiwa hahenda uson ebengo sikwa jana harumwe taarifa na ito wabanu ikaonga mwirejezoni mabienuka usiku lewe inu rangusa ashenda wanusu wa Komori once haina mbabahanu wa jihundao bahatanga buandiso sa Marseille rangu jana ngwa parwao haruma bunjili yoku luhunsanyao wa Komor hasibabu ndezenongo za hele kafadziro laho pepo warema yeshesi washa Komor ezisi waza Komor mahususu ndeshesi washa maurekao wanakili wanadamu ikao hatahabaha ngabwa estimeo 60,000 d'après wa Ulaya ngabwa ambao 35 personnes d'après walo sur le terrain nira haka batsushindo done bila ikao ikansi harumwa wandu wapotea harumwa upepo ula karina hambo watso na ze nyumba mwajuwao karina hambo wako za heze toli no akaudanguha karina hamba za amala za henda ebenge omji wa Marseille mahususu nde diaspora ya Komor ya Marseille ya tende lo anima na nyasi Hashim Mohamed hautsanganyi hane moftora ikawo sisindi wa yabo iritse na isutenewa ne mufti wa hatu Ali Muhammad Kasim homjini Marseille
nane notabilite iliyo harumao mji wa Marseille neze structure mbali hamme hamshe ngwatsanganyi hao wasiku leo inurangusa ashenda wanusu haruma yesali ya Magalon iliyo iho Marseille ikawe ya adresi 4 boulevard Magalon 13015 Marseille. Haruma itinéraire homrusana yende sur place ngabwe metro ya Bougainville ngabole bisi la 70 ngabole bisi 28 ngabone le bisi 72 yabo amfikuruke kando salo ya dhuri banu ngetsingo bidi wandu wate zenkabambonzi ili wandu wa hundane wandu we swalila answiri mana mfikiruka 15h30 yabo wandu wa salo la answiri wandu wa parisane harumwe saliyo ikao ngamrudi mdejezeze swa mazangu ofungwa wa Komor ne diaspora Marseille ya ukosikwa jana sitamkazi na banu nsujwali la lirohandabi la Muhammadi Saidi ngabandu atambese wadu towafikiruka bala mvumbwe mwana Muhammadi Saidon saweni shahakika zinde zedongobo zilo zinji lone information zinji ebengeti jansa swa mama ususo fungwe diaspora ya Marseille wa Komori onsi pia wajwa mwana nyasi Hashim Mohamed nimwambie nukaya yezembana zinu na mingamina ndongozi lo moni nzijoza hezembana za humkonsi wa leo ntito sahani msifu bya kande mwana haubajoka wandwaji wa fikirizi ndwaji shanga mjokange mengoni mwandu ndoze mbio za humkonsi wa leo ndi rais wa diaspora Marseille Mwananyasi Hashim Mohamed nimjwa usonti pia ikao skwa jana tikahamati fanya kudeta manale zina nalivumba bala lati zineka wata nsujwa bala tilanilo ndabi hauti konfonde ha information na kanizo sinjwa tivumba mrundwa jina sha hakika umkonsi wa leo utendo ne muftora ne notabilite ne diaspora Marseille ikao utendo ne Mwananyasi Hashim Mohamed rangu 15h30 ngarlindo au harumwe sali ya Magalo wandu wenji ngwa ijuwao iho Marseille handara kensi wandu waombe dua handani yaho wananyasi wafariki harumale kafala maore izondeze muswa nifu wa mando ndo uomba dua wandu waombe dua yote na wanunie zetabu zire mwema siwa mahususu shesi wa shamaore ne zetabu za kawarema pia hata mgu ya jaka uremembu daila wandu wardi wende haruma reflexion ya husiana nemi saada abidi wandu wa ya aporte haraka uharuma shesi wa shamaore haukaya zenongongizo kaharumaka extreme wakomori tina ushinda nirejezele ole suala la maore ukanga bondongozi lonziro ya misaada ila ngebidi wandu wafanye jitihadi iwasilo banu yabidi asili hako wa Faransa wabehe misaada ngwajibeshe yao rezo wandu wa militaire rema infirmiere reze fami za kifaransa yekawa shiningwa nikaomba abi wandu ambese walo maore wa maore shanga bo misaada minjira haitso wasili hulabidi wasili nandu wandu walo harmaze bidonville alinda wala marenti watso jwangwa jokoru dandabe kawendoro harmaze gymnasi no harmaze ekoli walio donc yonde maneka o mkonsi wale wa Marseille gojoka ujiporte haku harmaze nongo hizo ye namna ya ushinda za amali zinu ya kazende nane namna ya mtwala ya heo wandu watsona nyumba hauka Marseille ye prefet ha depasser katsujua wandu walo harmaze gymnasi no wandu walo harmaze lekoli wakautawale kafalila ngwajoka ureje indabi haukaze nyumba zao zipu hapia uwa maore ngabo wablokewa walo bonze wanza wareje maore wende wasedeze fami zao kwa tsubulwa henda kabati avyenda o maore walonzu wani wajojo uha maore wende wasedio wananyao wawaheze nyumba zila kwa tsujwa henda ye situation gio tendu zanongongizo grave haukem Faransa ngwanzo yafanye bras de fer ya hahe ne Komori bo yakabando bahanu yanzao rionese ukaya wanundo wananyasi avant tout les alalinu ngamlibiro njenliji haukamono makro harongozo wa maore mono zazalia fanya o nswanza ni melange mada yole obada tirongwa juzi shanga mjoirejei haukaya ye situation ya hezi nduzendo maore ni wananyasi mlo ulaban no wananyasi mlo Komori rango walonzu wani mwali haina mbahindiwe wa watu walongazija na mkena wanruhula yode mna parantezini mtiyao wanu na avance les alalinu na mkena wandu sur le terrain maore izoti zambo wakati na kufanya direct tsamba hewe ndongoti lo shemeza rambengar bokanyoti ndongoti lo shemeza rambengar behozindu enga mbeshondo enga joha silo abidi wasilo anizo yeze hedanga joka urengwa nimba yekazi na uteturna maudue maore yaka ansira na maluka abulwa nganzo wandu wake sur kabati connexion maore gabo problem ya liaison ya usiananeze ye masuliano maore ya bonga nzo wandu tsena wake sur ukaya zenongora zibeha zinuzi aswili ye kaza aswili
wandu wake na certitude amadeheli wanu erdarasa wakodo fanya hale mbriyo beshashe hindu ya ufilme haonesa ati reisumbendu fulani yani nganzoba doka ya porto a porto ili wandu pia hunde confiance yokezi ndungas distribue lawe heli abidi maana zinu za hem Faransa hatoa maore wao no kwa tsuzi hunda misiyo hao yaboko johamba wandu jina watsona karatasi walo yimo wajendele yao rionao wana wala la uharma matoli honziani rionao wana wala la magoda ngono wandu wange matoli wakaza jau wakaza mbambuda wala labo masihu ngo hamama SDF na yonde kolinde heli waloleo wananyasi waloma oro wenji ngwakauha ma SDF yani hata ngwa omano mad manalo mdungula lo petiter mdungo ndombi atatsemba banu granter ani ngwadingo parana yenda babo balomba bahanu votsoka za shaitso la lemino wana yo situation don zero ma ore ngari mwambia on e situation yongi ore yeli ngarambio banu haini tasi ze vokalire rewa banu ngaziri jaza watambuka tushindisha pia reka messenger reka harume WhatsApp hasibabu ndinde situation ikawo idegrade amaore batina habaze mbade nziros jongja yabo ye majimo na oyala ziya ulamono zila tsinongwe kaunga bandu ataziwasuli yongari mwambia unize kweli ebengeti kanzante parantezio haukayanso anzani kemle haku harmaze message zangu na bonga mina message mimi yanzo nzambira watukufu haunjie mado ya manda ya hangu gamjonja arme ya chabana kansu mvumbanai bese hamba shabana hauche bana yala harmo mji mtukufu wa bangwa la hambu ya kanzende kandida samba ukaya harume suja hezevoti tina hunja hata shainu message ni beshawo mji wa hatu wa bangwa la hambu manati wono helifati huyarongwa juzi haruma etere ya basket ya ikoni ya kahonesa manaula utorea ukanguparo owandu wa hambu pia leo haruma mji wa bangwa yani baade message for ya tolwano na nyasi wa bangwa hasiba budezenongo maraba menji madame dada mama Ferdinand mwana mshohangu yehamba shebana baada zenongo za jirizila haonesa point fort ikaole woyinu ngufanyole bunjilo lahe bangwa la hambu ze strategie za hao ndo humilie ani ze strategie za wandu wanu ndo humilie haina mjikao ufanya namna ya ufanya bras de fer hauanza wawone seme contentement ya ndrongo wo harmo wandu wanu baso wandu wanu wenda wakauha wameprize wafanya ndongo zokaya wa walaani wandu wao wone nayi yonde strategie ya azali en person wo asumani mbabahahe ye mwana harenge mafawa yo wayongo endeleyo haukaya mtsidi wazo kaheni mjikao uhimi ufanya bras de fer wona mbabalu kumani udefie mbabalu kumani ne gouvernement bahula do mjikao yehenda hata strategie hata ya urende ndushitso hindu wandu pia wa waibu basi baada fatihu mone message ya tolo abani yakahone sauka yakana ujonja bangwa na bangwango oprewa afanye wa debarke mtuje ekaze nongo za husana na shebana ye candidature ya hele rejetewa watina mbamo tifuto kayons mwono zenongo ye heli wa mji wa bangwa la hambu wakawa menase wa mji wa mtuje na ngarjoke kabangwa mbangwa so mtuje yowa joka wende yoka batina mnenraji shamono ze strategie za rumilwa ye problem ya jiri hindi yonde parentesi ni tiawo harumaze mada na lise ya shebana zenongo za jiri ndokaya le bunjidola nzoli fanyiwa bangwale woyinu dokaya shebana hende harumiliwa strategie ya haju hauka shebana wandu oseni wakane dossier ya hahi wakahui hukumu wende wa certifio kandizo haribala shebana hatrishe shabala kajaka harumaze liste electoral hata warenge wandu wa hafa wabadili mazina wa mzingamanya direct halafuzi certifio lokandi izo yabo shebana hatrishe yezanongo za rende habo hindi zanongo za rende hando kaya fatihu ne makonse wa he bien sûr wa handani mbabahe wende wabeha ultimatum harumo mji wa bangwa la hambu wawambi okaya shebana mwana hanyungu riske prison ikawo ye mahaijo kayabo ambeseka na ufanya nongo za satse na arumayensi ebenge abonga mje harumana mna negociation imanga mribuli yao riavance shebana yake huri wazimana condition kana mlinde batsi hale yabo ngamjowo na shebana wa ingujoka ujireli hasajirelie d'ailleurs
parce que zo mengoni mweze condition anikiwa ngujoko ka mengoni mwando ajoko ka harme campagne ya fatihu d'après information ranikiwa yo humiliation totale non seulement ngwanjao bangwa wafanyele bunjilio la haula madoku bangwa waonese wabangwa zila wambajana ukano shawardi tsanange bidoshe bana yafanye namna yoka ya kedingoni mafatihu harmaze kampanyi zinu ichoti ndizongo ajofunga shebana vahebangwa buwanzawe mwana hawa parama yoza hambwa kwa tina solution do ajina ngebido waswime wajiralie walejeze nwe mwana hawa atirengwa hafungwa yabo rikanza ronesokanyi ni wakomori mdigo kansima bema na woyi vano inde mwana ujoka usoventi ze strategie zambaba haheti mambiani wo conseiller wazali wala hatoka conseiller fatihu shafatihu tili aka conseiller wambaba hai rangundi ni fatihu ya jo conseiller baba ndongo eboro ne mabani hai walo ya waya tingo ambio kakwati na zom conseiller kamtujwa fatihu donc urijara mbio mji wa bango la hambuka karina ujau ka place ya hana ka kartizo monao ngabo mkomori yambari mlejana ngwe kakoza shabahe bwahamruamba mungwana kaulwa donc mimi tkanzanja ni beherisala bana okemiji atwa minji malheureusement habahatimbi ijomolo no wandu wanu ha strategy rijohanzaru waze miji miraru itsanganye heno mji wa mbeni ridoka na mijire waza ukayonde miji yahima ya wananezi inu shaitike ni mjujoju hawamba ndongo nswabili ngojore ngwa ulazo abonsi halafu mimi ngana bokaya banuze strategy zinu ngisombili imma afati ngunji obangwa ya balo wandu wa hahe anjiye wabangwa walali wabeze nyumba yabo kamna hundana na ndongo imma nga monesawe me contentement ya hanyu handongo zindwa ja ukaya banu kabati ya hunda batinoka hatsoa ganzole we yinu mkubaluka shebana yengeha himi hawana nafatihu harmu ya farinu ngamu mnadhirioni jomhezi za shewo na yoti dokashe oshowa komori wajwele wa ukaya ngabo mana uheyo bonsiju na mimi tikroye izo mahaba tikahami nukanga jonda taziwaswili shazana ngo fatihu ya kauzamba ya kauhima harmetere ya basket nele jifiri na mbatriko ya dambo kangu parwa komori pia hamabala ngume prizo wandu surtudo wa hambu uharmo mji wa bangwa hamena hamamru menase mjeha winji ili ajende ya oneso kaya voila hunda hula bangwa la hambu na mbilo kaya mtujenga huzubilwao bahilo mide na hunjia na hudanganya na temana anyuche banatso ingo bafuni yabo nga sarma maskiti fuma zero mimi nga mzambo banu njajani menye mji njajani poesheo shati jano neso kaya no ungwana kaulwa abo wabangwa zenongozi fanyi wao rijuao kache banabo nguto jofanya ekahare ngwa fungwa yonge jo humhuisha Mandela habiri yabo rangu na wenji wabira yabo haina mru wanzo ya hefumba kafumba mange bidio che bananjo mbeani gujoremwa gujofungwa gujofanywa terror yeza barindi yetsira boko yabo sayole zinangali huwao bwa bangwa shaho kache banango ndo yarengo atilo mahakama yamenasewa ya terrorizewa mparwanyi wazema miloke kaka mjalejeya che banangu jofungwa na nyika mnahu mona ba kazi umba heli mrungene parkuru yae banu singar chingodo amba mrungi mwata ole gari shabano eke ajali umba gari badile gari mso jojo heyata hula armaze trotuari lire memru yafe banu oba hanu wahijabu aja ebenge kanga wandu njadi ngo jitsa shamba hazozo kabana mtaunu mrungu fanywe kawaida habo mriamba ngena nusu yankili shabano ensuze hija kabana ujotawa yekache bana wahansu okangu funganezi woto jondu hazindwa jina wa mfunge shake jaja wakati shebana yamenasewa yambangu jofungwa sinonge bidomle jeye halafundizo lebunjilo la madola fatihu ngalfanywa obangwa non seulement ngalfanywa obangwa shashe banatsana ngebido ya jiralie na fatihu non c'est le trop de trop ebenge kwezi nso kwanza ni to information hiyo nuone sokeze nongo izozi verifie yabonga si harma uziro parce que rijwanza wake mjile wo wake jambeni uridovumbo kanga sina milau miraru shemiji yaka wanabanu pia zubiswa hamba wangu pia wakorompewa kabati exception watsoba kimjimzima ba mbeni do wangu wanao emijasa pia wajomolwa kabati usubutajwa himi olange mharati jofungwa olange mharati jofumwa olange mhara na banweni wanzo yake dhoma nangebidwe loka un jour zamba banuni wenji watendaru mazemba na zinu heni mruwano bana jenge na rongondaru ngabo fendaru
ngufo ngufumwa ngufuzu shaho fuzu yoyo kahaushashi wakone marunda ndo wajawo ebenge kwezi watukufu tikanzani tendeze mada hiyo niziye nimonesa nuka na mfehemu paske fati huoi hatsorenga eshiyo shambaba haya sholo ngondeleyo umuhimu singa sinatwa maokaya yekaye ngufikirukaye enzi ya hebet salama yambe senga bozi joulala shanga sinatwa maya yokayabwe geri ya raru ya komora mbesenge johuja baada zekeri mbili za abirayu za kisiasa awondo bahanu nendeleao gamjio harumwa mada ya itofana na inu ya husaneze detournement de fonds oskwalewe inu rizingara ye fami yamba Lukumani na mzaza Lukumani heze maliza hiyonzi tena na mbuwema shisho mwishie za hadisi zinu paske banunga saruma situation zero na nywa komori mlalanga msiu hao neze maliza nyunga singore ngwaze henda vanu rikarija vanu rifungwa dosie ya fumbu ni jana ya husiana na 300 milioni za nzozi tezi kombe za uzingizo mcha fumbuni rambanga zanzao ziprofitewa hafen politik haruma katika mji wa fumbuni ranguye diaspora ranguye katibani antikatiba ranguye machama ya mendeleo ranguye milanansi ranguye na mji watangani haonsi pia watoa 300 milioni zendeza fanyeze hazizo zijanga za nzozi chinoana mnendo ajina ringa na kontra zatu utilwa na jau rizamba banujana leonga revolio haruma dossier ya famille izo famille wa komori na mbwema shishomishi yonde famille ya mbaba Lukumani ne famille ya mzaza Lukumani ne zemaliza hiyonsi sena na mwishiendo mpartage wa komori wa juu gamtsore ngamba binti tirangu ni rejei haruma dossier atretwa banema nama bashari ya jabani ya vumba mruparo zamzamu ikao yo paro Hadija Darwesh yabweka mwisha Hadija Darwesh yabongabo Ambar Darwesh Ambar Darwesh waide mhuwa Hadija Darwesh ikawo hahanasir ne pao iparo zamzamu yakawenshi Marseille yabo wandu wenji walo Marseille ngwa mjwa minu humdu jamze militeri haukai jonkin hokata walo mrawo ya hea mze militera hayabo na wandu wenji wajwa wadresi ya hawe no wana sha emana mabashari kajaka ya hunda precision ya uka ewo imrindi no fungwa Ambari hambambe seila fami haumananya tijani sutenezo mana mahaba nambe ukaya no olati mananya wa fami olati manzani olade manashe wa Ambari wa mbaba mzima mzaze mzima wa Hadija Darwesh na Ambari Darwesh Ambari Darwesh akawenshi Faransa banu harimo mji wa Marseille umraya lionga bandu wa daula haki iho emana mshawo yi hajuhasi za hekomori haparwane mwananya mhuwahe Lukumani yende ya njiari maze aferi za udode turne zemaliza hiyonsi harumaza ndongo za usone mashirika ala pia rimambiani alatso anyisi wakazo wa mafuho hefamila wewe ngorengolinu do renge mali wewe ngorengolinu mzaze ngurengolinu hata hawo nsi pia wajanyisiza simambianu Lukumani uo apario kange komanda ulake jabidake na bati ya sekurite na Lukumani ye bati ya sekurite hahe yonde ijere ore la duani rezeidara za serikali hata zelo telizi lokomori hatsoba ya pia leoze sedali sultani no andwalo hiyo ekango na marché wa wandu kambe sengo atapalao hata wefanya kontra shaze nongo pia Lukumani hajere yabonga mjua ukayotsi droit ya mrulo harumwe hifadhi ya daula yardile wotsena kena bat privé ça c'est du jamais vu harumansi na Lukumani nguzi fanyo wana wanu ngwafikruka banu kabajaka maraisi wachende banu Ahmed Abdallah Abderrahman abiri banu wako wanahe Salimu waka wandrao pia waka banu ngabu waka mamiliteri waka na galoza hajura hanae na suifu na opia sheki eske waparona Ahmed Abdallah hafanyaza nongwazali hafanyao Lukumani leo izo ndizo lanzori wambie wabaki wadwe shieshe le maudu ngarjwamba aliswali ho wanahe waka watiti Jamila na nemananya sha ye ikililu katina wana kajajojo hansi yabo yo wakati taki ya karaisi wanahe kwa jaka ufanya hazi kajajojo wale ngabenge wakana 19 ans kajajojo zifanya zabarindi nile wainufati hu wanzeke husomora hanu wanahe maraisi watende banu na wengo juleni voya haho ya msomo wananyoho njiwa habanu wazitemanye huendeo banku kanza ufanye stage yabo utoni kwa teste ya utone kango joshida wamboshewa kujaraisi se teste hudumbiziwa ngazi Juliani yao wakahunike teste hiyo ngwajuwao yemanale wa inwe kabine yao antako SGG wakayabo ulona wandu wenjo uzingiza ndoka kutina ujojo fanya hata hotofanya lettre de motivation sa utsaye hazi kutine competence hiyo
shale wo yinu hari mbaba honge raisi ngamfanyao janusu ya maraisi wa Afrika mrenge nsiatu otaji ngamjereyo na hizo ti haki yebenge abo kanza mweleze ni banukaya zenongo wana wazali wafanya wahimili wanefama hao ngabajoja wakati wanduwanu kwa jora nde konta ukaa yoke japaro kiri yezi amba bani swa kifami basi ambari darueshi swamahani watukufu swamahani haparane mananya hapare mananya Hadija darueshi wamba zamzam hamsisi komor Hadija ze kontra za komer pia komer assistance yende uzijere za heze materieli zenda komer assistance e manama bashara zamba banu bala hanonge dossier nro basi garuhambia okaya zemali eheli za kaya bomandoni Hadijaka na mru naijana yado mpua endere nga zemali ikasa fanya ze facture habe haze materieli za ndabozahe yado zula yauzula shini hazulu Dar Salama zindu produisa mafiti hajaha gonfle ze facture zahe komera assistance wa domliva hakana moto abado mfanya ze marsha hizo moto waja mdeturne wakati wa handani Hadijaja hamtoare nge moto mraji basemna moto huo ngabo sikuba ka facture ya 12 million ya Hadija ye moto wowo mdu karibu naye ye moto harengo kaya mbeseka ngudendere ngazila facture zahe boshema pesa ifanya zile couvrement ngujodo hunda mbahindu haukezo lizo wafanyao vanungwa pao wandu wenda werengezindu halafu derriere wo hunda ze interesa hao zahabariza ndezi jemo twenda renge facture ya nyiswa par 2 au nsoshela balaje umuhimu harenge facture ya mando harenge mapesa mando sheki ya mando amwerea nemrumshe mkine hemrumsha haka mziro la moto endao nola Hadija mbe maranguni de facture ya bili ya 7 million baba nuinu ngamina problemu wanangu ubonze ngemkini hokata zemali zobe shato anaye hunu waja doli vya nyumba ngemkini hao hende harenge facture sheke ya bili ka 7 million yaka ujetimize 12 million abambe sanda narenge 5 million kati 12 13 million harenge ya sisi na ya 7 bahe 7 million wala mzadzade nda hundu ndongozi ndwaji hatazola moto kajamliba kajambata mnariad donc yabweza nongozi bila ukomera assistance pia lone marsha iho Hadija wa darueshi mananya wa ambar darueshi kasi jesiza yabo harudi harumale jeish zamba bansen Hadija nda ulone marshe ya hete ni ya hele jeishi la Komori amchojorenga mfano wakati wa hele 6 juillet ye makoshi yako bidi ya tilwane aende Hadija darueshi da bida ya komande bahe makoshi awenda homo huja Hadija zingamanyi hata hanjiyaru male shirika la komande makoshi yayo haporte plainte na bale problem ke jaka hele shirika la avion nono ye problemu ikaya ya Hadija ukaya ye mriamnike mapesa handani swa mahani ondo na kanzani mvumbue hende hade tourne mapesa habaki nao Dar Salama Hadija hajaka uruda tsahemruwa bilia mrume ndea hulema koshi yundriho kale sijueli biri makosha kopasha iholo 10 yaja hunu hanzaya yaje atake ye kompanya hevoli ya he avion akabali arimlibe zanongozonde data zinja woimana nyasi wo hafidunde akanzaya zirengo i president he chambre de commerce haria indemnize Hadija hafidunde akwamba Hadija kanartawe ya ferinu tujopara naibu benu dossier zero na zinji nsojo shido zambabanga donc abonga manzome le ukaya vanwandu wasa warenge marsha hionsi wayanyi sakifami zila hazizabidi zifanywa zemali zabidi zundire zinjarmenti ya Komori zirengwa ni fami ebenge yabo nongwa malizwe kazi ja la dimandu wa shangai wa juseleji gamjarma dosi abilinyi wa Komori mdojua ezijirio na mjokaba ni directeur wa heze examen ne provisory mo lycée ya Moroni wa wandu wa mbaba mzima mzaze mzima ye directeur wa heze examen ne provisory wa heze examen mo lycée ya Moroni wa wandu wa mbaba mzima mzaze mzima helika provisory wa yupara decide Weimo mtsuje toujours wa waili. Mono wakati wa he kampanya mbaba Lukuman. Basi decide woi hende harenge fuko harumeli se Moroni. Ilondilo ya kate zombo za heze kasketi za nazamba Lukumani za he kampanyi. Pia mwaziwa na za kabala zilaziti lo holi se mwono ze video. Bahila hasibabu ndo ideside proviseur wa heli sa Moroni. Ye provisor wei hafanya ndongo hindi wei decide mengo mweze ndongo nziro yazifanya hafanya ndongo hindi decide afanya ndongo ikao
wakomori wansi piange bido wajue haukaya deside haka harumani fatihu harumaze voti zila hani kwa mapesa yende nzuani yende ya nyese mvua iho iliwa hulo oanrualo yuhe majeni wa wanike mapesa wa wakorompi wa wadanganya zisabu he situation heli ya kaya habo juwane makandida mandraji wakawabarize nzuani deside hani kwa mapesa atu hisabulo ni fatihu hapashia hende habarngele gari henza aeroporo ya haya besenga wanruwe shele yao mri ya zingarano mkoba wamaleti wamali hahaya ola deside woi provisori wa helise ya moroni basi wenda zingarwa wana majeshi wa muzisa wandu wa mzingara hula wandu wala duani ne police de frontiere wa zingara woi deside provisori wa helise ya moroni wa muzisa ukebane mapesa na nula na unda hungo no dahu hamba nutsi rumwa nende nzuani ndena fanye kampani wowo hambemri ya mruma abo bien sûr amba fatihu wala wa para ministre de l'intérieur Fakihimra Dabi. Fakihimra Dabi hapara fatihu ya muzise. Fatihu hamba effectivement mide namruma ende nzuani ya balema pesa yonde afanya hazi iho. Yabona mwone combien de fois. Na mwone heli yensi endao. Mali za serikali. Zirengwa zini kwa mriambwa provisori wa msomo. Yabalie yenzahe nzuani haruma kampanya de ya tambaze iho ya rdare jeng. Yeza jirindi. Wala hende hula shahende hafanya sambla. Yala mali yamba mali za jinga tijizo tsolwani serati mamba mali zendini mamba expressioni wa komorine mkuhamba sho muhimu habalia yala mapesa hanjia nzuani hende hafanya amna asambula hula hacheze tezewana biye harudaba le mapesa hala hajazahe ye mapesa ayo yaonda hobokawe ye dhahabu yawo ideside we yakalola hengada ikawo halole mana wami na jube hiri uparwa Dr. Rahia bahie mapesa kahule dhahabu hatoa 28 million cash yende Dubai yende ole dhahabu bokwate suksito karema pesa kama shashi ye dhahabu ikancha ashiba kaba hamna problemu wa fami ye fami yahe mrumisha wakanza wenjeze wo proviseur akanza jone sokange na mali kacha kanza ya bweshema pesa amina jubeiri ne fami ya feru ye hayabo na banunga mjokanu pia wanuandu walona liye familiadi donc yabore kanza limwene senukaya banu zenongo zinungi sonziru na mwene mruhama provisori kasjesiza yabo shaya subuti yambe halata mkoba wa 6 milion wo pejo 6 milion za mapesa manada munguzungulonizo wotsi mrikao ngufanyo hazi oharuma ye service ya trésorier ya komori ya jokababa la mapesa ya verse mahala woze mpoa ujau shawo provisori wa lise lewo yinu haruma na mapesa kampani hende hareja jaka ulola hengada mapesa atukamasha shia ya tsambaza yabo 28 millions zende Dubai zende zabu awanru zirengwa dhahabu je komori lewo yinu da jende ya kauhetse nambe hahibilwa mkoba wa 6 million garin yabo halala hakikabu wanadamu wa komori nga mwanzo mkeje haruma ndongo wa mandazini wakomoni nge bidose nongozinu mdozi jua riavanse yabo rijihari mwema nanya rimambia nuka proviseur na directeur wa heze examen wa komori wanuandu wambaba mzima mzaze mzima wa mjini Mitsuje directeur wa heze examen wo yihatso hula yema longo ya Kamtsuje pia hasibabu des examen ya kauzuza zebaki ya kauzihi ba yuzuza hatajiri hakabuli ya rahahu mshahara ikao yoparwa Al-Aniyu Abdulaniu Ali bas Abdulaniu Ali oyi badala ya botsena hahana magari ya hekao kamdungo no gari la yahe mrushangaya shaba jabajiri problemu nziro haukaya ngamjwao kaya ministre efu hana wana hanya waharu mumji wa Singani baimengo ni mao baka moto yabo mananya wa ministre efu wa Shisingani yakana gari yanu magari yanu ya hibawo yani hendaduliza wo directeur wa heze examen wa Abdulaniu Ali ikawa ide mananya wa provisor itimwambia nimempermemer wa mjini Mitsuje kwa tingono me wa kifami kabajaka wala we carte grise hele gari bada gari la kala hiba na indini wolango ndo mbiola moto ya tsahe ya jamnike wo yihandi sore ngale gari ya zungulanilo pendant 7 mois wo directeur wa heze examen basi hare jai har mamezi mfukare après haringwa nzwe moto ya mrande mapesa ahe bale gari nkaliti jema haruma mezi mfukare yende sale gari na bale moto hemili ya ufanya mashuhuli ya hahe hajaha mwentimida nguma bioke kaku jatowa
ye mapesa hangu anremete na unikale gari la haho bangilo bombo yabonga mjo kufunga te mashuli yaho kuna uyafanya ye fami wale wa concerte ana he mwana woi mumsingani mwana nyawami niswefu wambaka winde ulonezi le wongo wa capable wa renge warifunge e mwana woi ya dhulumishie na indini ya shabo batu nga sina condition gari jo récupérer le gari runike mapesa shanga nzoba ho wazo ukaya le gari la hatwa baba hanga libirao haruma hama kosio aninga ngilo ama location so mahani yabolika sous location rengara nguhe nusiku atamezi mfukare henu siku ziraru za location ukalkule yabo rifanye ye difference ha mapesa biduri rembourser rengele gari la hatu babo zanongozi sizaya. C'est pour vous dire combien de fois wanadamu wanu wanamrika wa jihansu kaya zanongo zao bangwa boyezi wajojo hewa intimide wandu wajojo rengandu warende shito hindu labonga si harima situation lonziro ndondondro mwele ondongo hamadizo mrwarenge gari mezi mfukari mruyale ndese ya reje ya intimide mwinyi yambokanga manzo mapesa ngure ngale gari la ubangilobi eka huli menye yewe kwende sansunda ruwa testele gari wambangilo jema ubi warejeza shangoto jonde sata mezi mfukari ngwanzo shanje gari halafu jonde ngwanzo blui kwa mapesa ala banga jo permetendo watsanganya ule jinraji vahola rengele bombo donc abondo bahanu yensi arudi arimwambia nukaya inuye ziende sawa kifami gare volio harma zenongo zahe fami inu mjue namna zenongo zibirao eza ziditse na hindu ngabo dossier ya saten de dossier ya husiana na Soned inuende sawa ni sundi gulam gamjoka sundi gulam wende mana nyawafuadi gulam zinu fami sundi gulam na fuadi gulam nemrulo shefu wa mjile wa harumo mji wa mtsuje wao wandu wazima wa mbaba mzima na mbaba mzima mzaze mzima wandu wanu warengezi azali wendesa wandu watsingo yendesa kifami basi wayulo directori wa Hesoned unahemaji sundi gulamu wayimrikao hanomewa 2017 ngasi 2024 17 à 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 6 ans. À peu près. Basi, zenyumba ya ziwa, sisirijua ukaya mrulo faransara rangu. Ufanyo hazi utushe mshahara benge wa 3,000 euros net par mois. Kajajo shinda an espasi ya 6 ans, ya wahe nyumba, ya itimizi, ya fanye shato, fakefa mrulo Komoro ufanyo hazi haruma serikali harulio directori wa shirika la usanane maji wabiri wangabi yabo basi ye bwana wairango nsu ya renga ye posto ya heyin hateje honde leo ze nyumba ya ziwa hawashie mwana mshoha nyumba hawashio handuze mrumshe hatsengela yabo hajikazi za babwa la vila la mrumshe ikawa evila yoni yaliona ngushangayo na mwenese nyumba hizo pia ana espasi ya 6 hajiwa shanyumba ndaru njema ya hema na mshohahe yohandu zemrumshe na le vila hajiwa shaine mrumshe na maisha babo na babo yajibulia uwo mdulo haruma shirika la maji ye majimwisha wenu siku ya Sokomori moronira rangu wasufreyo ye wandu jawanunyi wa Komoringa mninonongo hindrini rijeru wasulinda abe kanga manzo ensiyende swaheda rajayin hokale wenunga si haruma tabu ya maji walangu amboze pompis menye walangu abo problem za pompis walangu abo ma problem yaja wala kwa tsushindo livre wale magari kayati wale majikati mema wala jau yundru hokaye ulo dhoma na hayo ngasina mahayo waza wandungo harumaizi ngwa unenu sikungu hezo nyumba juma nyumba na magari ya babo na babo wandu wake nsadu angalia wandu hali yosheke mruju wao kajaone ha directo kabonga malia zide tourneo emanati ndo mshahara ahi silu wajua haze nyumba hizo pia kameme bangada ujuma ya botena na mwenendongwe kao hazifanya za mastajabu yenda mno waide mwanadamu ya hule tere vuvuni hahulu arudhi vuvuni hakwenda hule arudhi yekao nga wandu wenjua hulase arudhi hizo waloma jirani wa hahe bahimengo ni mweze kondisyon ya niko wandu wakahuze arudhi hawambio kanga mjo hule arudhi yinu shahwe hulange bidio yekatsi hulu ninikuwa na nafasi yoka ya haraka nizingize ile arudhi yangu inuke tranquilo banulio waide mwanadamu ya hula arudhi Komori ya ihule jeudi ya dimanche ya izingiza pia brike ya ikulotire pia ani hatso izingiza pia arudhi haihule jeudi ya dimanche ya izingiza pia
na bonga bwalo ya bwata haba hailwao wanjao zinyama yabo na hindini waziula waloba vuni mahe na wenji walo imo wahula arudhi na wenji rahula arudhi hata haba hazarende hazunga za sazi tingo urengwa za sabo ndobo njanruwe wa hamavala habo rutoshida ronda zemai rato kulotire izo mali zitabusi wao kwezi izo mali za hiyo nsibo wanadamu zikulotire wao basi halalika wandwaru matumu bahetsumu hiyo wanruwende wali warudi heni mri ya koro habu ni kwa 10,000 wanruwanji wazitola temu anyashi yenga manzawe nsike jabu wanruambe hapala wanruwende wamfunguze wanadamu wawende wafungua warudi sana warenge mali za riba watu oposhoni wenzao haukahe ni mraka unikwa yoti kajaka ufanya keso kajaka uloza mwana isho ibada wende wali hadare ngeze mali za yonsi haya distribuabo ni mri ya fungua yenae hani kwa 10,000 francs yabo kamsona ndongo amadizo woi wamba sondi gulam yabo ngasari ma situation zero bonsi juu ebenge kwezi watukufu kanzari domone sani hambabi mdoju waze nongozi jiro bonsi juu ngamendo na kaze tifu armaza aferi za heze famizinu rimelezeni ya hadisi ya Elarifu Gulam Fuadi Gulam simambia nuanu wazima sundi Gulam abonyi choishe fami Gulam basiri mambiani sundi Gulam windolo directeur wa he esoned una hemaj mwisha zanongo nambabo pia Elarifu Gulam wimrika wa doen shihun hendenge chef de village harumo mji wa Mitsuje ikawo hiyo ngarjwamba ka hanomewa ni azali haukati paro zamba banukaya zendongozi jiro harumo mji wa Mtsuje ranguze kipuza mpira rangwema chama kinrum rangwema chama kinrush rangwema chama kishabab yekamba balukumanika jenda ambi wezifanywa wandu kwa juu avance so nabonga mji wa ustarabu hali yo ulona wandu na ndini ya watu hanze yezi watambi hao shakabatsuro mfia ye mwanahe tu abaharengeze nongongo ndonizo haukaya lewe inunga monao kaya fatihunde ulona zela kile za he etere ya basket ya Mtsuje yabweka ngabo nongoza nzo sifanyo za competition awindini yekafati ukajenda amba wika tufanyo na modema uzisembulo na zela kile za he etere ya basket ya Mtsuje ndo yemdulo no shababi wa Mtsuje le wondo fatihu huo simlabian kabati mri ya josbutake nsamemba hata mrulo holo yawe fomba balukumani ne famahe wambi warangu ngezi fanyishi yebo ya lala kaba nungu ajoka ujidayar mamjiji izo nongo nswamba nongo za mafiti izo nga bandu wazitemwanyeyo heni nongora mboba nizongiso na temwanyaji besenga watu josbuti wamba banu shangara nzori mwambie nukaya yeze nongo zawo yi chef de village Elarifu Gulam ikawo hanomewa ni mbaba wa Lukuman chef de village helea hulugari la 8 millions ya kaulihu la accord de la paix inu shirika inumbawa inu accord de la paix wende wa mhuliza gari la 8 millions ya hafanya harengele gari hilo harejeye mwananya sundi Gulam weina mvumbulani banuka yofanya hazi sonedi hende hamulizado ha 12 millions na mwishiendo hahulule gari na paix de la na accord de la paix ha 8 millions harengele gari lo wilo hende holize mwananya sundi Gulam oyulio directeur wa Hesoned ha 12 millions vaheola sundi Gulam harengeli la gari halihuliza Sonedi ha 16 millions subhanallah ikawa bwende ubalio ukwende ulo directeur wa Hesonedi harengele gari hauliza Sonedi ha 16 millions yabweni mbaba hanu watoko wana 8 millions 12 millions yabo wende yabo waridi tena wanyi sami swiri paske abo zo des ajiri waridi wala wa yabo walirenge bola alihula he 12 millions hambaba na nsoluza le shirikan lionde ko we mrundami haruda alirenga alihuliza Sonedi ha 16 millions yabo waridi warenge wanyisa donc unamwelewe yabo harengele garinge nilo yende ulendeso genilo yabo nde helu watsingofanya izola zila za Malukumani yenda yarenge nsole ya Onikori yado irenga wae ya jinalo kainde furnisher wa Onikori yenda ado akizensole bonze yejaye huliza Onikori wambokanga manzo mnikene entere tout de suite mjidebrouiller mhuze vahe Onikori wado kayabo wezungulane nsole yata wenda ata wafaitishiha watsukane ndwari mazekesi ambari ya japushar main kuhu ya he mabawa ya bahele shirika la sabonsi
hula wadwenda wagiza wawambio kabada baka mtushida mwado jamwe mweliba heheli mwado renga baba na msodo bale mbabi mlonio mwe jamwa gizabu yode mana batoshindo jatani zinji konteneri zinji Komori paska ba onikori kwati na mapesa kwati na fond propro za ushinda wende wado debite wetwaze shansi za hao we hansi za konti werengenso hole shaba ba heka bala 3 millions ya bongo ajolizo hanso hole ya 3 millions ya wede mane kauma katinga mono baja konteneri 20 konteneri mengo miraru da yezo ngazi faundo business ndo ha uyonde heli waliyo donc yabole we nurka ujambabi haruma ye masuala amili ni mjubuze ni mbabi zenongozi jiriyo haruma ze famizinu ikaonga mjoka yabo Lukman harenge ye hifadhi chuo ze ye batia hende ya jere de jereyo ze batiziro bonsi jupia bahewo imtatahe harenge mashirika da ulangujere yene mananya Hadija wa Darwesh bahema nahe na mbabahahe warenga administration ani dezenongo za usaneze idara za hionti za usaneze administration e politiki ya Komori wa sasa nyuandwa siasa ngwendele yao yabwensi setulwa haruma indini saka nyuangio banu yabonga nza wa Komori wao wajilibere wayelewe kawa ngwatingorume strategia he majufuti zamba banu ye kawa ndwa siasa kinyume nao wamba ohari ngwa siasa kinyume kwa jatsanganyi hawaransi ze problem za complexe za leadership zinu neze complexe d'inferiorité no chef shawende wakansi yabo ingwanzo jawo ngari mnadiria unu kaze nongo hizo ngazi wakati rjo bwematso ngari jo hundensi sende harma situation raji yonde mana mimi nitimizole swala linu he hadisi ya ancien ministre Abdou Nassir nirongwe banu na abe ukanga sina elema shakartu zambabani za piège yanzo fanyiwa harmo mfo wa Abdou Nassir ranzore shelezizo Komori wake hashira harmale swala linu rudira interpele woyi wamba procureur de la République rimambio kangaranza we suiti garanza we suiti Abdou Nassir no mfo hahe nzo wambe suiti ancien ministre Abdou Nassir o mfo hahe ye scenario manzo muifanye nizo manzo mambe ya araka tsuzi njia ngalindo mjemzambe banu mjimilia ngari matakeni shana mjemambe heli hafa na mjemambe heli aparisiwa zekweli zamba msitunge scenario yekabala kuja kobe za wambe za ajiri uhensi suzantandu kanga mweda mwafanye enquête na iji yanketi na ije beko risaizi wabani zo enquête joko nada mnansi mtiti waka gardien ya kayabo rishao katange tumloka hazingararda fungulwa izo pia ngari jwa za ajiri akane de sécurité ndo yebat de sécurité akabo yando deja yema na msamba zekweli za ajiri sofo bureau wakati mweda maparsa Abdou Nassir ancien ministre bonsi yeza ajirindi msitunge scenario mahambari jua urambiwa msijema bandogo za majagala bezo wa Komorata mjo uzamba wotojo mtesheyani yuata o procureur we roho birongo tojore mambuda wotojo rambuda simbo zetwabia ujo zamba yabo zetwabia mapanga za twabiambi mjemambe izo atojo zamba wotojo rambuda ngebidio mjemambe zekweli za husana na Abdou Nassir ancien ministre mgwajo humrehemu zanongo kaundo za mhunda nena mnazafanyishi ze circonstances za heli zamba de za jaza ya weni mri yao nazo ngo za jaza na jeleze izo leze circonstances wa isi mri yaka mru simple armanti wa mri yaka na dossier luru za hionsi ya zirwaya ikawo mbaba Lukumani mengo ni mwema nato chidila ensi deze dossier hizo ya bomru amado hii katato jwa humsindi hajao wa Komorina mchuzise zijaja wa rehemu ancien ministre Abdou Nassir yake mengoni yono ananya kochi na fazili wahimeba adayendo andu watebu huri wasome hitima wawane kontro mhibwa waheze voti za ho guvernora wanzuani ikenso abili ya jundende mru handa yangara shemina silaka jajabure zila trongo za jabure nbe matunde na mwende matsa he dossier hele gashi mwono wandu wasinye le dossier yo wenji Abdou Nassir uongu na mrehemu ndrongo zinjina zinji ika oblige karitu jua parce que rizamba ukaya ekamba ba Lukumani asatende zo wangu hawa avance hajoke mroi ngena mru wa opposition mbese hadisonai haungena mrika ungu jojo abandongo nongu detene ndongo yabola vima yatsahena mnayokai mruo yakagwa rehemu watujo hazindwa jina ebenge kwezi ngarizi yao osikwalewe nuban limambie nuka yangali ndawe suiti bo procureur ile hadisi Abdou Nassir karna huzia nzo done suiti ya humfo hai nzo utsiambo kanga banketi karna ujua ikama de zanketi zindwa jizilo ho singwenda atana leo yinu na yamba kwezi watukufu gamtsa uswamaha ikaitso katsi tekeleza kalma banika olotsi kawaida yekati shinditsa ambaye zani behabanu wondo sedizo wa Mwenyezi Mungu
shanga mfikiru kaba angar jodo mbisi zambabu ananyas baba nsukaze diose zinu karsini zo sisi wanunga sini zonro za information zinunga zikansi ngizo clair et net zanongorlo nizo pia shari hana wakati kao sianza ribaka kwa arme siasa no inundi yo wiyo shangi wajibu wa komori mdo jua zemali zanyu ngazirengwa unandu indini yengaziruma unamna hindini ya ofisi difuahe zemali ngawendao haru madaraja hindini ili mdo jo kabanema na remwezi inu wanu karsure mamru shanga remoto abia kwezi ngamjozi yaban na washerema nama atu marahaba menji bangani mono yabo katsua hani partage direct ni mengoni mwandu partage ban wanama maladi ngoni huja simsalimu ni hanyo nsipia mwanama konse wangu bustwani mwanamsho wangu salmanga ni mono nibo juyabo nyonsi pia nyandu kao mrenge fumvu banu hanyons ngamu mbeshiro marahaba garjuhuna na harma madazi ndoaji inshallah taala hosonir joiho yabo hata mpakanda yabo ngamjo tsaso amaha hosoni mwe wanama Hashim Mohamed encore une fois ni mwambie nuka zelera kazi jabaki zinji ngebidwa komori pia wahundane haruma yesali ya magalo iho Marseille a partir ya 15h30 hasibabu ndo mkonsi wa leo ulo muhimu wanzofanyishihe ikaonga mfikiru kata ngabajoka na media zabo nze joka ujayabo parce que tundu information zokaya ngabo sheni zabonzi juban zanzo zirenge fumvu harimo mkonsi huo shati metemru en contact yena mwana ma president Hashim iliwa hadisi shanga mfikiru kaya ekaila TTF en tout cas ngabo sheni ku ya Faransa ya nzao ya intereseha ya nzo injie o haruma ye mahadisi yaleo yao ndio waonezi jirio bao wapartage ebe ngabo anduna ke hawinji kaya jonkini hazana ngozinzi vile haraka harmaze sheni zabo nze kabata mpaka nda barjo na natsene kamgo abenze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.